رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو ولي الصالحين وناصر المستضعفين وقاصم الجبارين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه البررة الأخيار، ومن دعا بدعوتهم وسار بسيرتهم إلى يوم الدين. مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، سڵاو و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار بڕژێ بەسەر هەموو لایەکدا ئینشاء الله. كيف نواجه الفتن؟ يعني حال المسلم عند الشدائد والمحن. چۆن ڕوبەڕووی فتنە و ئاشوب بینەوە؟ مسلمان حاڵی چۆن دێت لە کاتی زۆری ئاشوب و فتنە و محنەت و ناڕەحەتیەکانی ژیاندا؟ ناونیشانی وتاری ئەمڕۆمانە پشت بەخوا. ئەم ژیانە هەمووی محنەت و مصیبەت و ناڕەحەتیە. لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. لدنيا دانما وتوى إلا بلاء مصيبة نبيت. أبيني هموي ضلي تنقى، هموي نارحته، هموي قلقه، هموي بيزال لجيان، هموي نازعني تشيبكات، هموي مشغولة وبيعيشيشة، مشغلتي بيهودية. مسلمان چی بکات؟ ڕوبەڕووی ئەم هەموو فتنە و ئاژاوە بێتەوە. یەکەم پێویستە لەسەر مسلمان خواپەرستیەکی پاک بکات، تەوحید، یەکتاپەرستی، تەنها عیبادەت بۆ خوا بکات. لە عیبادەت و پەرستشە ڕیا نەکات. خوای پەروەردگار لە وەصفی خۆیان ئەفەرمێ كل يوم هو في شأن. هەموو ڕۆژێک خوای گەورە لەو ڕۆژەدا ئیش و کاری خۆی هەیە. هەندێک خەڵک بەرزەکاتەوە و هەندێک خەڵک نزمەکاتەوە. ئەوە ئیشی ئێمە نییە. ئیشی ئێمە با لە خۆمان تێک نەچێت. ئیشی ئێمە ئەوەیە چی بکەین و چی نەکەین. ئەوەی کە چی ئەبێ و چی نابێ بەدەست خوایە. كل يوم هو في شأن. کۆمەڵێک نزمەکاتەوە، حەیایان نەبات، کۆمەڵێکیش بەرزەکاتەوە. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هەرچی ڕووەکاتە خەڵکی لە بەڵاو مصیبەت هەمووی بە ئیزنی خوایە. پێویستە لەم زەمەنی فتنەیەدا یەکتاپەرستێکی چاک بین، خوا بناسین. دووهەم پێویستە ئێتیلاف و وەحدەتمان هەبێت. پێویستە یەکڕیز بین. پێویستە بە چەپڵەی خەڵکی هەڵنەپەڕین. پێویستە وڵاتمان خۆش بوێ، مسلمانانمان خۆش بوێ،
شاری خۆمان خۆش بوێ دیفاعی لێ بکەین واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني واعتصموا بدين الله أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هموتان دست بگرن بە بەرنامەی خواوە هموتان مسلمان بن هموتان یەکڕیز بن ولا تفرقوا تفرقوا دووبەرەکی و تەنازع و دژمنایەتی یەکتری مەکەن سێهەم پێویستە کردەوەی چاک لەم زەمەنی فیتنەیەدا زۆر ئەنجام بین چونکە خوا فەرموویەتی هەرچی خەڵکە لە قیامەتە خەجاڵەتمەند و خەسارەتمەندە إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تەنها کەسانێک نەبن کە ئیماندار و کردەوەی چاکەکەن ئەگینا إن الإنسان لفي خسر الفلام بۆ ئیستیغراقە بۆ کۆیە هەموو خەڵکی خوا فەرمێن لە خەسارەتمەند و لە زەرەرمەندیە إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ئەوانە دەبن کە ئیماندار و کردەوەی چاک دەکەن پێویستە لەم زەمانی فیتنەیەدا زۆر تەوبە و ئەستەغفر الله بکەین زۆر بگەڕێنەوە بۆ لای خوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم ما كانوا يعملون خواهی گەورە ڕەخناگرێ لێمان کاتێکە بەڵاو مصیبەتی خوا هات بۆ ملکەتی خوا نەبوون ئەوە بۆ کاتێکە تووشی زیانێک بوون ئەوە بۆ کاتێک تووشی نشستێک بوون ئەوە بۆ کاتێک تووشی لە ناوچوون بوون ملکەتی خوا نەبوون بیرتان نەکردەوە بەڵام خوا فەرمێت دڵیان قەسوەت گرتبووی دڵیان ڕەش بوو شەیطان کردەوە ناشرینەکانی بۆ جوان کردبوون خوا فەرمێوە ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بەردەوام ئەگەر ئیستیغفار بکەن داوای لێخۆشبوون بکەن خوا تووشی بەڵام مصیبەتیان ناکات خوا سزایان نادا ئەو گەلە کەواتە لەم زەمەنی فیتنەیەدا زۆر پێویستە بگەڕێنەوە بۆ لای خوا لەم زەمەنەدا پێویستە بگەڕێنەوە خاڵێکی تر بۆ لای عولەماکانی دین ئەوانەی دینیان نەفرۆشتووە بۆ دنیا ئەوانەی بە سابتی ماونەتەوە ئەوانەی قسەی حەق ئەکەن لە زەمەنی فیتنە و ئاشوب و بەڵاو مصیبەتە بگەڕێنەوە بۆ لای ئەوان مەشوەرەتیان پێ بکەین چی بڵێین چی بکەین چی نەکەین چی مەسلحەتی دینی تایە چی مەسلحەتی وڵاتی تایە دینی و ژینی خەڵکی تایە مەشوەرەت بکەین وەیە ئیبن قەیم بە ڕەحمەت بێ ئەفەرمێ کاتێ خەڵکی تووشی بەڵاو مصیبەت و ناڕەحەتی ئەبوو ئەهاتن بۆ لای شێخ الئیسلام بە ڕەحمەت بێ دوو قسەی خێری بۆ ئەکردن هەموویان خەفەتیان نەئەما دڵیان خۆشە بوو بە قسەکانی شێخ الئیسلام بۆیە بەڕاستی پێویستە لەم زەمانەدا بگەڕینەوە بۆ لای ئەهلی حەل و عەقد بۆ لای عولەماکانی دین برایەتی تەبایی خۆشەویستی لەم زەمانەدا پێویستە هەموومان برای یەک بین برای یەک بین لە ئینسانیەتە لە کوردبوونە لە موسڵمانبوونە لە دراوسێبوونە هاوشاری بوونە هاوگەڕەکی بوونە غەمی تۆ هی من بێ غەمی من هی تۆ بێ من یەکتری نەشکێنین هەموو لە کەشتیەکاین پێکەوە غەرق ئەبین پێکەوە نەجاتمان ئەبێت کەشتێکە چەند بەش بکەین ئەفەوتین نابێ بەش بەشی بکەین لە دەریایەکاین بکەین بە دوو کەرتەوە کەشتی ناگاتە بەڕی ئەمان و ناگاتە قەراغی بەحر پێویستە برابین ئینەمە المؤمنون ئیخوە فأصلحوا بين أخويكم مسلمانان برای یەکن ئێمە مسلمانین هاوزمانین هاودین و هاوژینین پێویستە برایەتی ڕەچاوکەین لەم زەمەنی فیتنەیەدا نەرمونیانی بە عەقڵ لەگەڵ ڕووداوەکانە بڕۆین بە عەتف نەڕۆین بە عەتف بیر نەکەینەوە بە عاتیفە و بە ئەو شتانە بە عەقڵ پشتی ڕووداوەکان بخوێنینەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی
ما كان الرفق في شيء إلا زانه نرمونياني برامبر هرشتي بكار ديني أو اشتجوان به ولا نزع من شيء إلا شانه نرمونياني لهرشتي اقدر هات أو اشتناشرين أبيه بزانين شون تعامل كي لقول داوكانا تصريحي فلا ندين بداخل وأمولاتي إما هموي بابا محلل سياسي لكل روي سياسي تنارد من أركان إشمان للراقع أن كان تحليل سياسية كان كشيوا هي لم شارقة 8 صالة محلل سياسية هموي قساك على باري سياسته إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أجر كار دراية دست خلقك شياوي أو كار نبو شاوري قيامتك خالك تركيا ويستا اجتناب الفتن بيويستا خمان دور بقرين لفتنة وقصي خراب بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي لدوايكم إنها ستكون فتن فتنة زورة بيه فتنة وآشوب زورة بيه القاعد فيها خير من الماشي أو دانشتو لو زمان دا باشتر لو يوابا بيوه كأجب ولا فتنك والماشي فيها خير من الساعي إليها أو بيوه يو أروار بري فتنك باشتر لو كسي براكردن بويتشي بيوستو خمان بارزين لقسي فتني دسمان لخرين كسا نبوة بازمان إشمان نبيت خالك تر خومان خينا مالكاني خوا ودعاء بكين دعاء بكين دعاء كاني في غمر صلى الله عليه وسلم أي فرمو تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فنا بقرن بخوا لفتنة وآشوب أويك شاراوية أويك أشترايا ضين خوايا فنابين بتو توشي فتنة وبلا مصيبة مان مكة وهميشان دعايا كيف يا غمر صلى الله عليه وسلم أي فرمو اللهم إني أسألك فعل الخيرات خوايا دعوة لدى كم كردوي شاقا جانبا فعلي خير بكم عاملي خير بم وترك المنكرات خوايا دعوة لدى كم واملي بكي وافل منكر وخلافة بينم تاوان نكم وحب المساكين خوايا دعوة لدى كم واملي بكي هجاران خوش بوي وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي خوايا دعوة لدى كم ليم خوش بي رحمن في بكي توبم لي قبول كي باشان أي فرمو وإن أردت بعبادك فتنة خوايا دعوة لدى كم أجر بلاو مصيبته فتنة خست ناو قليك وناو بندكان توا بندكان توشي بلاو مصيبته فتنة كرت فاقبضني إليك غير مفتون خوايا جانم بكي أشتوش أو فتنة يمك أما دعاء مسلمانة أقل زماني فتنة دا على سر خير أم دعاء بكات خوي خاتا بردم خواي پروردگار خواي فردا تمالكي خواي قول الرزقار يكا إن شاء الله مسلمانة كان تاسر إما آوانا بي إما لمس أخرى بدا استخما نبينين و ديوك يبينين ديو ناخوشك يبينين بلام ديوك خوشي هيا ديوك خوشتري هيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي عبادة في الهرج كهجرة إلي لزمني كشت كشتارا لزمني خوين رشتنا مسلمان بكسا مسلمان بخاونا كزنات وانا دفاع لخوي بكا مالي داقي لكري مالي يسوتين ليه شرف كرامتي لخطرايا خاكي داقي لكري لو زمان دا مروف بتواني عبادتك باق بكا بخوا خوي بخاتا مالكاني خوا شون ويش بكا روشو بكري كردوي شاك بكا هر كسي لزماني فتنة دا عبادتك شاك بكا بخوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي وكو او كسوايا لمكة هجرتي كردبي بو مدينة بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اند خيري هيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي ام حالي امتي يكربوها ولكاني
باسي يستا فرمي إذا رأيتم هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه أجر بينيتان خلقي شويني هوا وعارزوي كود بجوي هوا وعارزوي خوي كرد أجر بينيتان خلقي رشد بو شويني بخيلي وشروكي خوي كوتو ني أبخشي أجر بينيتان همو كسيك معجب رأي خوي بو كذ رأي أبيتري ناخو عندوا باسي أمرو برتوازبوني خلق شويني هوا آرزوي أكوي كذ نعمي أبي كناخو عنيتوا هر كستو لآواز يقدلي هر يكو فكرو ربازيكي هيو شويني كوتوا هر يكو شوين جماعتي كوتوا أمت برتوازبوا بيغمر صلى الله عليه وسلم باسي أمرو يكربو صحابة كاني خوي رضاي خويان ليدي فرمي وكو استك امي وين يا امي امتي في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي اجر كسك لو زمان دا وكو ايوا بيت ايوا تشي كان صحابه كانوا ايوا شكر دويه كان نيش شونيويش روجو سيلي رحم كردوي شاب اوي ايوا اي كان لزماني او فتنه يدا اجر يكك لو انا بيك خيري بنجاي ايوا هي پنجال ايوه وتعني پیغمبر اخوا او منهم ايا پنجال خويان كسي لزماني فتنه دا شاكه بكات وعبادت بكا خير پنجال خوياني هيا فرمينا بل منكم بلكم خير پنجال ايوه هيا هر كسي لم زماني فتنه واشو بدا خريكي كردوي شاب دي زماني بباريزي شاي بباريزي لما لكاني خوايا بردوام بي عبادت بكا صلح لبين خوي خوايا بكا خيري پنجا صحابي بدري هيا وتانيت غمري خوا چون شتوا ابي اما وين لقل تويا اما لخدمتي تويا اما صحابي توين اما صادقين اما اشتواكين چون ابي فرمي چونك ايوه من تانتيايا يا غمر فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي ايوه من تانتيايا أجريك كان غلطي بكا من بيوندين بأسمانه وهي خوا فرمي أو غلط با صحابة كانت نيكن بوتان راسك كما هو بلام أوان وان لزمني فتنة وآشوبك يجعل الحليم حيرانا عاقل سرقردان بنازان تشيبكا باشو خلافتك الله أبي كذ نازان بروكي أروا ضلي خلقي تنقى لو زمان دا پیغمبر فرموي صلى الله عليه وسلم هر كسي ديني خوي ندوريني هر كسي اخلاقي خوي نفروشي هر كسي ثابت بي هر كسي بردوان بي لسر دين بهيج هوايا نلرزيت خيري پنجا صحابي پیغمبري بو انوسري صلى الله عليه وسلم بتواني الرقي راد بدوزيت دوا شويني ديني خواب كوي ويا براستي امرو او روجيه مسلمان كان امرو او روجيه اما وين لولاتك في وتري عراق بحش ويك كردستاني اما نالك بعراق بلان بزول لك ان داين بعراق اجيناك كلتور مانجيايا مذهب مانجيايا خاك مانجيايا عادت من جيايا كالكاين بو عراقوا پیغمبري صلى الله عليه وسلم لفرمو دكايا اما جيب وكر دوا اي فرمو الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا اي فرمو ان بها قرن الشيطان ويطلع بها قرن الشيطان وتهيج الفتن اي فرمو كاري الشيطان فتني شيطان لعراق ودستيكا حجي آشوب فتنة الشيطان لمولاتو دستيكا خوارج كان ليروا دروس بون اواني عليان شهيد كت رويبض ليروا دروس بون عمالقة ليروا دروس بون روافض ليروا دروس بون حجي فتنة يسر أرز بالعراق ودستيكا اما اللي كان لا يندي عراق واما عراقيين اما كردستانيين اما كردين اما بزور لكاوين لحمنا لكاكا
نالکێ بەیەکەوە کاکە داوای مافی خۆمانەکەین ئەوە شوێنی فتنەیە شوێنی ئاژاوەیە شوێنی شەهیدبوونی حوسەینە ئەوە خیانەتیان لە بنەماڵەی پێغەمبەر کردووە صلی الله عليه وسلم بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەگەر لەو زەمانی فتنەیەدا موسڵمان دینی خۆی نەدۆڕێنێ ثابت بێت خێری 50 سەحابەی پێغەمبەری هەیە صلی الله عليه وسلم حجاج لەکوێوە حکمیەکرد لە عێراقا ئەمە وڵاتی فتنەیە ئەمە وڵاتی ئاژاوەیە وڵاتی ئیسراحەت نییە خەڵکی بەکاری هێنێت قوربیش ئەکرێ بەدەستی ئەملا ئەولا وەیە بەڕاستی موسڵمانەکان پێویستە لە زەمانی فتنەیدا بگەڕێنەوە بۆ دینی خوا دینەکەمان بەر نەدەین بۆ ئەوەی خێری 50 سەحابەی پێغەمبەرمان بۆ بنووسێ صلی الله عليه وسلم ڕۆژێکیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەناو هاوڵەکانیدا بوو فەرمووی ئێوە لە زەمانێکە ئێوە وان لە زەمانێکە کە زەمانی نبووەتە زەمانی پێغەمبەرایەتیە أنتم الآن في زمان من ترك عشرا ما أمر به هلك ئێوە ئەمڕۆ لە زەمانێکدان هاوڵەکانم سەحابەکانم ئەگەر دینەکەت کەی بەدەبەشەوە بەشێکی تەرک بکەیت ئەفەوتێ ئەبێ هەر دەبەشەکەی ئەنجام بێت نابێ بەشێکی تەرک بکەیت واز لێبێنی چونکە زەمەنی پاکی و پێغەمبەرایەتیە و زەمەنی وەحیە بەڵام فەرمووی دوای من زەمانێک یەت وسيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا زمانێک یە بەسەر ئومەتمدا هەر کەسێک دەیەکێکی دینەکەی کە خوا فەرمانی پێکردووە لە خۆیان جێبەجێ بکە خوا نەجاتی ئەدا دینەکەت کەی بەدەبەشەوە بەشێکی جێبەجێ بکەی ئەوەندە زەمەنی فتنە و ئاژاوە و بڵاو موسیبەتە خوای گەورە بۆ بیان و ئەگەڕێ خوا عەفوت بکە ئەمە ئەم زەمانەیە موسڵمانەکان زەمەنی ئاشوب و فتنەیە بەڵایە زوڵم ئەوەنە زۆرە پەلی کێشاوە مسلمان مەظلومە گەلان ژێردەستەن نایەڵن گەلان بە ئازادی بژین نایەڵن مافی خۆیان جێبەجێ بکەن نایەڵن ڕای خۆیان دەربڕن نایەڵن بە ئاسایی بژین مافیان زەو دەکەن لەم زەمانەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی کەسێ بتوانێ خۆی نەفرۆشێ دینەکەی جێبەجێ بکە خوای گەورە ڕزگاریەکە ئینشاء الله ئومێد بە خۆتان وەربەنەوە با ناوەمێد نەبین با ناوەمێد نەبین لە ڕەحمی خوا شەوگار چەند درێژ بکێشێ دوایی بەهار بەیانە پەتی زۆردار چەند ئەستور بێ سەرەنجام پچڕانە لە قمەی ضعفە موسا لەناو دەریایە بوو لەناو تابوتێک و سندوقێکا بوو شیرە خۆر بوو خوا غەرقی نەکرد لە قمەی ضعیفیە لەو پەڕی لاوازیە خوا غەرقی نەکرد فرعون لەو پەڕی قمەی بەهێزیە بوو لەو پەڕی دەسەڵاتە بوو خوا غەرقی کرد ئەگاتان لێبێ مەعیوز نەبن لە ڕەحمەتی خوا ناوەمێد نەبن خوا گەورەیە خوای گەورە ملی زاڵمان ئەشکێنێ خوا لەگەڵ مەظلومان هەیە ئینشاء الله لە نیشانەکانی آخر زەمان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی يتقارب الزمان زمانە زوو ئەڕوات هەفتە وەکو وایە ڕۆژێک ڕۆشت بێت مانگ وەکو وایە هەفتەیەک ڕۆشت بێت ساڵ ئەڕوا وەکو وایە مانگێ ڕۆشت بێت نزیکە بێتەوە وينقص العمل كردوي چاک کەمە بێتەوە قسە زۆرە بێت کردەوە کەمە بێتەوە وتظهر الفتن فتنة زورة بيت كايبينين چەند زورة ويكثر الهرج هرج زورة بيت وتاني پێغەمبەری خوا هرج چییە فەرمی القتل والقتل القتل والقتل كشتن كشتن خوێنی مسلمان خوێنی خەڵکی بەهەدەر ئەڕوا خوا فەرمی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خۆتان پارێزن لە بەڵاو فتنە و مصیبەتێک کە هات تەنها زاڵمەکان ناگرێتەوە بەعام هەموو یەگرێتەوە
پێویستە لەم زەمەنی فیتنەیەدا پەنا بگرین بەخوا خۆمان خێنە ماڵەکانی خوا تعوذوا بالله من الفتن خۆیا بمان پارێزی لە فیتنە إن شاء الله دعای زۆر بکەین الإلحاح في الدعاء سلاح المؤمن دعاء چەکی مسلمانە كان سێهەم شوێنی منکەر نەکەوین خەڵکینە چەپڵە بۆ منکەر لێ نەدەین شوێنی ناحەق نەکەوین کێ ناحەقی کردووە کێ خراپەی کردووە چەپڵەی بۆ لێ نەدەین کوڕەکەت بێ باوکت بێ ناحەقی بوو بڵێ ناحەقیت پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فرمووی ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون لدواي من پاشاکان و بەرپرسەکانیان کاری معروفەکەن و کاری چاکەشەکەن و کاری منکەر و خراپەشەکەن گوێ بگرن ئومەتی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دواي من بەرپرسەکانیەت پێغەمبەر فەرمووی معروفەکەن و منکەریشەکەن چاکەشەکەن و خراپەشەکەن فمن عرف فقد برئ هەر کەسێک چاکەی کردو شوێنی کەوتی ئەوە بەریء بووی ومن أنكر هكذا إنكاري منكري كردو وتي بفربرسك أود خرافة أود غير شرعي أود كالكينا شرعية وخرافة أو سلم خوا سلامتي يكاد ومن رضي وتابع هكذا راضي وبمنكري مسؤولكي بخرافي بربرسكي ورئيسكي وسرككي هلك أو أخوتيه هل أواني بلاي قوري منك غلطي إشكالي قبول كم ليه بشارموا اشتوا چۆنە بێت پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم خبري يا وهوالي يا ودواي أو بەرپرسەکان یا چاکەکەن یا خراپە یا معروف یا منکەر خەڵکینە ئێوە ئەگەر معروفی کرد دەستخۆشی لێ بکەن ئەگەر منکەری کرد یا مێڵن بیکە یا شوێنی مەکەون کە ئەضعەف الئیمانە پاشان الحذر من الشائعات شائعە و بڵاوبردنەوە بڵاوبوونەوەی درۆ براستي زۆر خەتەرە ورە ڕووخاندنی خەڵکی إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بابا ئەگە کەسێک هەواڵێکی هێنا تبين بکەن فتثبتوا تبين بکەن هەر لە خۆتانەوە بڵاوی مەکەنەوە گوناحکردن لە وڵاتە تاوانکردن علی کوڕی ئەبی طالب فەرمووی ما نزل بلاء إلا بالمعصية هر بلاء مصيبته رؤكات خلقي إلا بهي تاوانوي ولا رفع إلا بالتوبة تنهاب توبة لاجة قناح كردن زور خلاقة ترى براستي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون خواي قراء فرمي خواهج شارو لادك لناو نابت لناو نابت تحتي ناكا اگر اهلكي مصلح بالنك صالح يعني تشاك مصلح يعني خلقي تشاككا اگر اهلكي تشاككار بو خلقي تشاككت نايكوتيني اگر تو خود تشاك بي بلي بخوات الزقرن بقلاوكي خو موهق مني نابت ابي مصلح بنك صالح تشاككار بي ثقة ما هذا بس الكوكني خواهي مطمئنة ما هبه بنصري خواهي إلا خواهي قورا إن شاء الله فريما نكويت بيويستا دلخوش بين بيويستا متفائل بين مجددر بين بيويستا ترسينر نبين بيويستا بيغمر آسابين صلى الله عليه وسلم أحزاب دوان ظهزا شكداري كافر وجولكو مشرك دوري مدينة اندابو خندق يعني هلكت خندقي مدينة هلكن بردك عاصي بوبو هلناكن را خوي بردكيش كاندو فرمي الله أكبر كسرى أقرم الله أكبر قيصر أقرم متفائل بمتفائل لو طري نارحتي أبو نبن بيخون كتشي مجدع دابها ولا كان روجا جيت صحابة كان قيصر وكسرى أهمن بشوكا بۆیە بەڕاستی مسڵمانەکان لە کۆتایی قسەن ئەم وتارەدا ئەڵێن پێویستە دەسەڵاتدارانی کورد بە خۆیان نابچنەوە خوا دەسەڵاتی پێیا بوون هەموو کوردستان زۆربەی لەژە دەستیانە بوو سەربەخۆ بوون ئەوە هیچ کە دووبەرەکیمان هەبوو
لولا دژایەتی کردنی دینی خوا دژایەتی کردنی مزگەوت سنووردانان بۆ خەتیب ئەبێ خەتیب بۆ قسەی من قسە بکات ئەبێ خەتیب بیست دەقە قسە بکات ئەبێ جمعەکە ئاوا بێ ئەبێ دەرزیتیان ئەبێ مزگەوت قورئان خوێندن ئاوا بێ یعنی کارێکیان کردبوو دژایەتی دین پێویستە ئەگەر خوای گەورە ئینشاءالله سەری خستنەوە گەلی کورد جارێکی تر سەرکەوتینەوە پێویستە بە خۆمان نابچینەوە پێویستە دژایەتی دین نەکەین خەتیب نابێ بە دڵی سوڵتان خوتبە بە ئەبێ خوا چی فەرمووەوە بڵێت نەک بە دڵی سوڵتان نەک بە دڵی مەسئول نەک بە دڵی محافظ خەتیب ئەبێ ئەوەی خوا پێ فەرمووە ئەوە بکات نەک ئەوەی مەسئول چی فەرمووە ئەوە بڵێت ئەمە خاڵێکی تر جاسووسی لەناو مزگەوتەکان لەناو خەڵکیە خەڵکی بە جاسووسەرێک کریەوە ئەمە شتێک بوو بەڕاستی هەبوو لەناو وڵاتە هەبوو ئەم شکاتی ئەوەکە ئەو شکاتی ئەوەکە راپۆرت چاهۆکردن بۆ خەڵکی با نەمێنێت من داوا لە خوای گەورە ئەەکەم لەم منبەرەوە لەم زەمانی فیتنەیەدا ئەڵێم خوایە گەلی کوردی مسڵمان ژێردەستەی عەرەب نەکەیتە یا رەب العالەمین ژێردەستەی فارس نەکەیتە یا رەب العالەمین ژێردەستەی تورکی نەکە یا رەب العالەمین خوایە بمانکەی بە خاوەنی کیانێکی دادپەروەری عادلی چاک خوایە ڕەحممان پێ بکەیت لە گوناحمان خۆش بین ئیسلاحی حاڵمان بکەیت دوعاکانمان گیرا بکەین شفای نەخۆشەکانمان بین هەر کەسێک ناخۆشە و داماوە و زەلیلە خوایە شیفای بین خوایە وڵاتمان لە هەموو فیتنە و فەسادێ بپارێزی یا ڕەبی ئێمە تەماع ناکەینە خاکی کەس وڵاتی کەس خوایە ئەوەی تەماعی لە خاک و دینمانە خوا لە ناوی بەری کەرامەتی بشکێنی ئەوەی پەلامەرمان ئەدا ئەوەی خوای گیان تەماع کاتە خاکمان خوا لە ناوی بەری یا رەب العالەمین گەلێکی مەظلوم و ژێردەستەین خوای ڕزگارمان کە لە دوژمنان خوای لە گوناحی باوک و دایکمان خۆش بین لە گوناحی مردووەکانمان خۆش بین ئەو ئافرەتەی نەخۆشە دای دوعای خێری کردووە خوای شیفای بین ئەو گەنجەی لە تارانی نەخۆشە و عەمەلیات کراوە خوای شیفای بین یا رەبی هەر کەسێ نەخۆشە و داماوە و زەلیلە دای دوعای خێری کردووە خوای گیا شیفای ئومەتی پێغەمبەر بین خوای هەردانی خێتە وڵاتمانەوە خوای گیان وڵاتمان لە هەموو شەڕ و شەڕێ بپارێزی ئەوەی دیفاع لەم خاک و خەڵکاکە خوای ناجیحی بکەین ئەوەی خائینە خوای دوو حرمەتی کەین ئەوەی خائینە خوا لە ناوی بەری ئەوەی خۆفرۆشە خوا لە ناوی بەری ئەوەی وڵات فرۆشە خوا لە ناوی بەری ئەوەی دیفاع لەم خاک و خەڵکاکە خوای ناجیحی بکەین سەرکەوتی بکەین ئەو پێشمەرگانە شەهید بوون لە کەرکووک لە خانەقین لە شنگال لە هەموو پارتەکانی کوردستان خوای گیانەوانە مەظلوم بوون دیفاعیان لە خاکی کوردستان کردووە خوای بە شەهید بیان نووسی یا رەبی خوای گیا ڕەحممان پێ بکەین خوای گیا ڕزق و ڕۆزی حاڵمان بەنسیب بکەین محتاجی حەراممان نەکەین خوای گیان بە ئیسلامەتی بمانژێن بە ئیسلامەتی بمامرێنی خوای بە شەفاعەتی پێغەمبەرمان خەین آمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار